amantokazi kuhle ukuthi iyachaza ukuthi vele ungananyoka awa ukwenza litho no abanye umuntu athi angabhalelwa ke akuphe ingubo athi inyoka yayibona ukuthi ayisithi ngiyoka ngekho ayithatha uyihohe inyoka into leyo ingubo leyo nathi ayikupha athi nenyoka ngiyomyezana awuyifaki athathapho uyipake endweni zakhe nakakulayelisa lapha ukuhamba ngendlengeze yayibona kuhle vele iyachaza ilisiko iyakhuluma ukuthi umntwana umgodusile idwendwe ulenzile unegama yabona asithi umuntu namakoti naphekelela bomma uyokuthiya igama ekhabo uyokuthola igama lobulobokazi nabuya lapha nisambizi nokuthi ngimakabani mhlambe uthiwa umzangobe mhlambe kuthiwa ngikumbuza mhlambe kuthiwa ngumaphangela yabona ukuthi uthi into enjalo ukuthi uthi nginombiza ngalo mhlambe kuthiwa ngilombini magama esifazi lawo-ke athiwa wona nabuya lapha amakotela anisambizi nithi mde uthi maphangela nayingumaphangela lombeni nayingilombeni mzangobe nayingumzangobe kumbuza nangizabana ngikumbuza magama wabomakoti ephiwa wona ekhaya dani nami bese into leyo uyazi ukuthi naphekelele bomma uba negama nomkhonyani-ke mde labe nengubo angibesaba uqhekwazi iye mde kube nengubo ezimbeswa beqhekwazi le dani lapho-ke naye akanasikoloto uqhekazi akhe umbethe dani nalowa naye unegama ulenzile idwendwe abomma bamphekelele dani ukuba sikolo into zinjalo ngesikhethu into eziyakhuluma itiyela muti pholile katsu